I want to see my student playing ISL. Wow. If God bless. Yes. So many plays. Possible international Yes. competition. No Thank problem you. for this one. Very nice. Do you like it here? Too much. So, you like the place? Yes, river, people, market. Okay. So, oh, The ground food? also I like. Yes, food very tasty. You enjoy the food? Yes, too much. Okay. Gila boy mentapat kini ke Madan Kersyai football ground ke Madan ke Bitenat wala ke pade ke Madan ke ba bit babiang ring isu kemen mangni ngi kini players ibadangnya practice sedin bat kini ke ke bagi ke Kersyai football academy ya ke ba katu ke ningut di samlarang ba jong kini ke Sinong bat kini ke dong idon ya ke jingi jingai bat ke jing angnut bakin pintiu ya ke kam sports kami lekai ha kini ke Sinong di hang ni min yok banyak keren bat we orang ba le sing ila banong sponsor ba bijoy iba dai na kani ka Sinong iba la Kersyan borba na kabenda kani ka academy but kani ka Kersyai football academy ngala banong ila le kijing le kai ba player ila le chagoti kila ya chegaun with kidon players ki bala yok ban le kai na ka chegaun football club but last year ro ila yok ban poi ka final jong ka district level Suborto Cup but kila job ya ka West Kasil district kila yok banlet ka state level pada ka state level ru kila poise ka final but kila syak remno ka jingilek kai ka ba Itenat ha apdeng ka West but ka Ripoy district de ni sukumen ban ui ba naga Sinong ka badang rit but ka ba kendong kat ni ngin ui ki samla khamtam ki samla ken pay but bit ba ka kamilek kai football but ni ai ku play shika dai ya iba bijoy but ka team iba la tray porba ban kentiu ya kani ka kam football ha kani ka jaka ka jungi de mentangin sa sngap ka jungi keren bat iba bijoy ya kai ka jingat nanti jong kani ka academy de mentapat ngila dan hang ni ha ka Kersyai football ground bat yang kanong idap ka jing sukuman bangin kini ki hap para ki jungi lada ki pe yang ni kidan ki kidanya practice menta ha ka jing alam jong usa Mike Mark Levy wade na do na ri Cameroon Afrika ubawan hang ni Sinong Kersyai ban yarap ikini ki para ki jongi bat ki don sibun ki achievement ne ki jing job jong kani ka academy ban idon hang ni iba bijoy iban sabatai ngi te kulu sibun ba bijoy kani ka por ba kodor ya ka jing sekri ki jong feeling ba ka sports ni so kemen pi plat por kenang ban dan ban ngi te ba bijoy ya thu sa kendiat ka jingat lenti jong kani ka academy Ka academy jonge ada license menta menin snem ro ngila la kaya katuka Suborto hanong stan ngila champion bangi he ha district ngila le satu third level ro ngila la kaya sama don new bok ngila rem ya ka final ro ngila yo la kaya third level tang snem ngila ha district ro ngila yo la kaya third level ni rem ha ka final sama mentas snem ro ngila le la kaya tu ka Khelo India ha Guwahati ta tim under 17 jonge ngila champion girls ne boys girls under 17 mentas nem ro ni dang perkar banya kondiang mentas nem dang late kompetisi jong ka Suborto Cup mokal tenat te ba bijoy kiden kan nungut kini ki player kani ka academy ki kan sei ki adon khat ndriu khat nyongot betul under 17 apa ki senior ki don Pati senrang ro ki abun he baru ki player ki ba practice ki don hadu niau ko pasongot nyokongot baro ki bona kani ka academy okay te kamot iru ba pialami ki kena sa goti sei kunu pile ki don ki tournament ne kadon ka tournament ro ni kimata tournament kan itu atap adu Guwahati ro adu Bongaigaon tu kata tu asas kisah fad ki
friendly mai seru bat ini di Tapi kita parlemen walau Assam pada tim nomor ni sahane ajan bordar Assam deh di kamjan ban lek lakai sini ke Assam ini lek lakai sini Te habede bat kani ka yu namar ngitip ki don subon ki jinglut jingsap. Ha kabede bud coach. Te kniat gila bane tu kumnu fiyo ini coach na dona Afrika. nga lek pe je lakai ISL hane Guwahati long ISL Depor lakai ka ISL ka North East Guwahati ile lakai ni pe lek kai jing lakai ha Kolkata so sini kapsue kasiawar ban lakai ni ko nga wanra ban lakai ha kasim jongi lakai mexil hadin pat usapan na bentak ne nga on tapan lek coach no ya kasim jongi te usa na Okay. Te kamot kindon ki jinglut jingsap. Jatuh piyo jingyarap na ka sarkar ne habede bat kani ka jinglut akan academy kumnu pile kan ya. Sarkar te hadu mentar pat yo jing yara bre katulop ngatiu manga ya ba don ki ba ki jinglut ki barit barit ki yara hi kachna ro malu mala by ball by kom tu malu mala taga katulop te ngatiu manga hi Te nalor jong u mark ki don ru yu goli ba ai coaching. ha don goalkeeper coaching ro don we banang ne na Assam hi nang ne kan Guwahati Kamu tu lah ka jong pat ka jinglut. tu jinglut la ka jong yo tu ngatiu la ka jong yo goalkeeper coach ba dia ne coach la ka jong Dika haka jingpet jong pi kini kilai senam ba pilayat ni academy. Kodon usok ne ununu ka achievement ka ba pilayat. dan pun Bila bane tu kendiat. Bila bane iki kena kimi ki don ki batrem ki babit. Tidak an ki sanrang lay ki la mi nang ne kila yo tulop hate Saigang FC ro kila don manta Haka club na le kai naka Saigang FC kila yo tulop tu arlak tam arlak konya coach ban sistem kila tu malik by star la ka jong tel pakit mata ka kay don coach la ka jong nakal ka tara rawan ra coach ra Kita ngilak benong gidi ki produk la ni ki sok jong ni ka academy jong pi. Te nang ni kamat kamot hauni usnam sa kamot kidan ni ka subor tu kop. DVD ber kilo India pila bane tu India. Hello India te gila exam manin nem mantas nem de ni ngin yang try So, all the best ka team jong pi. Te kamot kidan kumbah nyok pungut ki yo po kini ki haban seo na. ki player Hai. itu intior free Terima. Te kade ki ka jing mentoy sibon ni ki player ki jungi kam tam e. Ngida nak snong ba kendang mang ngida nak snong kersyai ka ba long bordar. Te kai ka jing ang not ni ka jing trang jong pi na kaliang jong ka keyboard sarkar ne na ka sports department bikin ne AA nam tak ni ka academy. Kidan ka jing. ngarang nomor ba ngila ya ong ya kato kan nengot ki bre ong peniara blem ya kan ka grassroots yang ni nomor kamsung no mentang adang le hadin sistem atem yo ka jing pela jong akan duna no jing pela de sanongan la ban pendap siar bersu yo coach lani ya coach jo kipar tadi ka sarkar da pejangi ane ya arab ya ka grassroots de atau senat Te kubli sibon ba bijoy ba ngakerman ba kani ka academy jupi kan ngaj kmat ba ngej kam da kani ka jingle jong pi kumni ngej ba ki kun sama jungi mo kin like no drugs na ka kiat na ki aurea sibon ki ma te khado e ka kubor jong pi ki weipat ki let's say ki player ki bedan ki snong kendang ba kani ka area jungi badang kendang kai try ka message ko ba pi ko ban hai ki ding ba kani ka academy kentina penting player ba ki player badan kendang kan kai try Turo da de ba ayo de patlang no bara matla kay no masakin ni. Ade ka don parliament ba chatay nilay ni patlang itu ba janjan ba la kay country. Jadi ba one practice kana ro la janjar don len team den la jangai don kali one practice porwawan kibiang tambah porwa lek kay la amit de janjar ban lek kay yu. Kadang-kadang mentangi dak practice tang ginagi mangina kersay ba don we are na ukiam. kubli sibon ba bijoy ma Kublai sibon ya piro nang pensaiso ya kan kajing wan rupi. Kublai sibon ya di baro. Hello everyone, we are so happy to be here at Kershai Playground. I have it here, Sir Mark. Can you introduce your full name, sir? My name is Mark Levy. Where are you from? I'm come from Africa, Cameroon. Is it? Yes. Okay, that's very nice and it's so good to see your players here. Yes. How long has the academy been going on? 3 years, So but too much now because when I'm come here, already I think 7 like that. But Okay. I know this group only 3 years. Okay. Yes. So you've been coaching them for 3 years? Yes. Long Okay. time. It's my student, baby like that.
I start with all these children. Very nice. Thank you so much for coming and training our younger brothers and sisters. And how do you see this? Are they good? Very good. Okay. Very, very good student. So we can produce footballers from this village? Yes. I want to see my student playing ISL. Wow. If God bless. Yes. So many plays. Possible international Yes. competition. No Thank problem you. for this one. Very nice. So do you like it here? Too much. So you like the place? Yes, river, people, market. Okay. So, oh, The ground food? also I like. Yes, food very tasty. You enjoy the food? Yes, too much. Okay. So you speak French? Yes, I'm Come on, speaking say a French. few words in French then. Ok. Je m'appelle Marc Lévy et je viens du Cameroun. Et j'aime beaucoup l'Inde. Voici mes apprenants, mes élèves. J'espère qu'un jour, on les verra jouer en Europe et dans l'international ASL also. Mais nous avons encore beaucoup de travail. Je suis très content d'être ici en Inde. Vraiment, l'Inde est un pays charmant, surtout Kashai. Nous avons la rivière, et les habitants sont vraiment très accueillants, très attrayants et c'est magnifique. Merci beaucoup. Gentil. Thank you, Brother Mark. Mm. Please keep training our brothers and sisters, and we hope to see you and your team at the ISL. Me too. Right? Indeed. Thank you. God bless. Okay. Thank you very much. Okay.